ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi taka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kinong try katana puli puthi kibadan hapok Kshatri ko All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association. Manta kasngi glayo ay jingkershan hakajing ki kajongki mandawa kentiu tulop sanagi no hikai SSA na duka lower primary bat kumjuru na ki upper primary. Hakajuk apo argini gino hikai SSA na preng kajingwan ban kershan yi kinong try kila dawaru na sorkar ban kentiu tulop 6%. Namar bakasian bakhado bagi pen kiu tulop kedai haus nam arja khan reo bat hadu kani kakhileman kidang ne abek kumjo. Haswa jong kani gino hikai SSA ki beki hamadan malki kilawan chesketrat banyak kendu bagi bor badai kmi bat hakajing alang ka rationalized committee kalamanjol ban kentiu 4% ya ka seniority tangbaya kaniru omshim pat lapintikna. Habai kran bikilat pathai khubor ka kong Jennifer Jason Ram Kalaitu balasngin kong kandon biang ka jingalang bat hadu mentaru kimpat weng satya ya ka jingki ka jongki bat kindang beteng baik ban syong yakhi. Hadin bangila ya syong mentakasni hakani ka janmir namar kani ti ka jingakran jungi ka bolong ba kamata kadang dei badang ya syakmat hi ngin habanyo syong biang lamandi. Badula banru ba halo tu enhance rate ke ba kila propose kila snai di slab level halo jumentu kin ai bat tu ga 4% ke demand jungi kita on seniority wise ti ki ong ngini syong biang lamandi nang ba minum le kin finalize ya kin ki data nang ba namar kan ni mata kala kham jrong kala kham slam tingi ru kala kham slam hi ke ban ya tri ki kam bijam na kin committee kala ade kesin ke basau kan ni kesin ke basau ru lalong san sien bat menta namar menta si hi lai kendu menem step ru bat menta ngi lai kendu yang sama ta jan mi ru lalong no san sien kan di hakasi mandir ki khat yang ka por jan mi kin sa ai ka meeting notice ini bat kira banru ba ya kata ka slap nalor kata ka slap bagi ai kin ai kata ka 2% enhancement yearly ka ba ya seniority base ladaki la khenya kata ka 2% te na preng jungi baro khai ki member te kila ya honi ki shimlang ya kata ka 2% pat ni kermen ru bala mandi kan wan no ka jing kan don no kan don su ka jing kala na kaliang jung kiru ka kan ya nyo shmat kajing e ki te kat hadu menta te ngin pala kan ni weng mar bele ngin padio kan no ru ka balong konkret ini desi menta ladang iweng no yo isni lamandi ki kala no ki ong nailong shu kata ka meeting ni ru ka sham jing e ini kala long wis bangin syong baro ni khanyo sni dina kata daw ni pala ban weng ni ka agitation ni ha ka jing duduk ka jongi ba di chief minister ti nakali jongi la tular ba imsara ya kani ka ditawa ka jongi enhancement jong kikai ha ka education department ba different ba tai ba skill sami ha ka ka ditawa ka jongi nadu snam arjar khatniyo enhancement ka ba khadu e ka deho arjar khatniyo ha kapur juga sokar progress dan kapur juga sokar UPA MUE nadu kata kapur nomor hak itu kipuar ke bamisua kaya enhancement juga kini ka SE ka kio berbuat hadir arsnem laisnem bat hadu sausnem Indrai nadu opalawan ka juga sokar MUE pemerintah ngin semula isu yang kini enhancement lalu ka juga kasing siu ka jongi menta kadai nak menta ki LP school sampai ki LP teachers kadai kat kena hajar sau tingkah bat ki UP R4 hajar sau spa kadai pulai tingkah Jaha sakawai nak lagi jing yuan ni ban antara sini banyak kersan lem ya ketika jing doa jing bidang teaching staff juga ni kaju Kshatri ke menong di ki kai SSA anda kali jing ki di materi ko office ki bayarap ini ban penbiang lan ban penai ban submit ni report bedi baka school ke jing berkoi ni kersan ni ki kumbalami kubor mana kene da kawai yang ba balai kidan lembah ke jing ki jongki hidup tulop si benai rina kali jing nyimdon kan ko ba ong ba ni hap ba man ya dawa ya kita ba lembah ke jing ki bangindu tulop nyimdon kan nak kali jing kersan ki pada kalong sa sitayo wartayo de si benai la kampat timpat yo kum jing dawa ki roh tungki ini ya kersan ki ini ya isa lang bat ki marba kum bangila don hagi snem ni baladep haus nem arajar arpuar ila satu tulop akan ka sorkar baladep jen santeli ki benai ring ya isya mentar tang si benai ar benai ini isya
ini syakri lang ini ya rekat bat ki jing dawa ka jungki ngimdon kano boong ba ni persya la ne ngilam da jing kersi yang ki jungki ngindu tulok no nomor bengi sutu maki ru ki dawa la jong ko hok nomor ba idon lagi jungki khun ti don lagi ing sem ki dawa ka hok ban penbiang ki sem nak ling jung nyiru ni dawa ka hok ban penki ka tulok jingi ko mala ong ni presiden jingi ba manta la prat li kisnam ngimdon kano jung ki tulok na kalian jung ngi dawa 100% nomor kumbang ilong na du mensua nadu bakiu tulop nadu jinni ka sokar ka barim ka warajar khat riu ngiyo 100% bat suwa kata bunyo kendai hajar ru haus na marajar khat lai lang makala ngiyo 100% dangi mentar ngi dawan mar bakas nem kala ayat dan phat di isnem ngi dawa 100% ba tadi ban kiu ya ka tulop jinni kilo ka ss nakalian majungi bagi di ki employed jong state government ngim dawa sang sentrang tip nunung tai dawa ka education department gumang di employ jadi ini ban sutu maki nang no kin yo ban nang no kin siu ringi dawa ba ya kata la kan na sokar ba kadi ban penbiang ni 100% ngim tip mar ba menchua yo tulop jingi hagi snem bala da sedang ya program SSA gumang tip ba menchua ka de 90-10 yang mentah padang sistem arsnem mentah si san sistem gabal ada bisenya kan sistem ba 10% naga central government but 90% naga state government ti ya kan ngim tip riba ka jing sutu jingi kumbaga long bor sikata kadi ban long kaju but ngikedi ngim tip sokar ka siu kat nur ngi kan dawa 100% na kalian ka jungi banong ba tikteng iso du jekermen ba ka jing ha ka bangilap kan sokar MDA kagunot MD1 MDA2 nomor kajing dawa tulop jingi ngaduk MDA1 ni dawa rehadu mentah ka semua don nga kajing siam jonga bajing lap jonga nga nakpe ka wi kaliang ka debet ba kajing penbun pelat haki wi gi mentah kebangi pet mentah ki infrastruktur di pet wi jaka ni ki penbun mai kita ngim tip li yo le se de gata yo le se kebangi tip mentah po megalaya jingi lak bun lagi bai charman lak bun lagi charman yo le se ki siu tulop kambun ni kita ni na kanu ngim tip re yang ngi pat ki badi hok kita batrei bagi kuat ya kata ka education policy kebahakan bah ko ka jela jingin reba tamdan gano ka jingkershan bagi PE kan ka juk pemerintah banang jingi kin hikai ni di hop anyo marba kumno pisu la jing so jing pa ba pat nagaleng jingi nong tre sarkar antam ki minister mentangi imtulap kat kendai hajar kin hikai LP bat apo hajar ki UP pemerintah sibenai ingin survive kabam jingi si tang citayo la dangi bam ada bidon tang ar ngut ki kunru marbam kali school ki kunru citayo san hajar 10,000 ka kinang lu tiga banyala ban pendam ni ta tahu kajing dawa kajing long ba ya kajing ban lada long ka bala bat penkiu no bat penduna no ya gini bat kam ai so ya ni ginong tre jung ki la ni jung ta ki isakri jung ki kinang beninyo ban ba ngin sarwai kamba bat bakum bang tre ba ta ni tre ka ba bat minang tre kamba jo su ba ni yo ya ga jisu ba kamba Hey!